Ada 5 perkara yang Nabi SAW berdoa minta untuk dihindari. Dan hadis ini dihasankan oleh sebahagian ulama, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a. Dan 5 perkara inilah yang menentukan kebahagiaan kita di dunia ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, hindarkanlah aku daripada jiran yang tak baik. Sebab jiran ni orang yang paling dekat dengan kita. Kalau jiran kita ni selalu merunsinkan hidup kita, kita pun hidup tak tenang. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dan minta dihindarkan daripada pasangan hidup yang boleh menggelisah, menyakitkan hati kita, yang boleh membuat kita lebih tua daripada usianya. Maksudnya, serabut hidup kita. Ini penting sebab inilah orang yang paling dekat di samping kita. Kalau kita dapat pasangan yang memang serabutkan hidup kita akan sengsara. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabba. Dan minta supaya dihindarkan kita daripada mendapat anak-anak yang akan menjadi tuan kepada kita. Maksudnya dapat anak-anak yang derhaka lah. Ini minta dijauhkan lah. Ibu bapa mana yang gembira bahagia kalau ada anak-anak yang tak baik kan. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya azaba. Minta dihindarkan daripada harta-harta yang boleh menjadi asbab kita diazab di akhirat nanti. Ini penting sebab masa kita nak kumpul harta, kita tak sedar, kita tak ingat dunia. Kita dapat daripada sumber-sumber yang haram, daripada syubhah, kita spend ke arah benda-benda yang kita tak tahu adakah dia mendatang kebaikan kepada kita ataupun tidak, dan semua ini akan diaudit di akhirat nanti. Yang kelima, wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. Minta ya Allah, hindarkanlah aku daripada pendamping, sahabat, teman, rakan sekerja yang mana mereka ini makirin. Nampak mereka ini rapat dengan kita, tapi mereka ini selalu mengkhianati kita. Ainuhu tarani, maksudnya mata mereka ini melihat kita seolah-olah ni nampak menunjukkan kebaikan pada kita, nampak macam baik dengan kita, senyum sengih dengan kita. Wa qalbuhu yar'ani, tetapi hati mereka itu penuh dengan tipu daya ataupun rasa benci terhadap kita, yang nak menjatuhkan kita. In ra'a hasanatan dafanaha, kalau mereka melihat kebaikan kita, mereka diamkan, mereka tanam, mereka sembunyikan. Wa in ra'a sayyi'atan adha'aha, dan kalau mereka melihat kekurangan kita pula, mereka akan cuba untuk nak sebarkan, biar orang lain tahu, cuba nak menjatuhkan kita. Jadi 5 perkara ini adalah doa yang Nabi SAW pernah berdoa, dan ini penting dalam kehidupan kita, sama-sama kita amalkan.